Horas pencinta adat dan budaya Batak. Adong dongan menukun di medsoson. Puasa taringotan na beu ditikki na marsipanganom ninna. Upamani halak Batak ditikki na marhata di Ulang Nujuk. Adong didok di si padohan diupamai marbau taduk marbau huli-hulin na terbiasa didok su para anak naman dokon taringok dihatan is panganon praja nami so katan is tutur honon nami marbau taduk marbau huli-hulin na nialusam majo kuskun nidongan sebetulnya maksudnya put dari si pola nuap do dang nasi kok dobe upasa tami si panganon itu kamu ketulusan hati ni para anak don do kerendahan hati nama dokon merbau taduk merbau lihuli istilahnya pola nuap nei dobe dagu terpatu pahami anggur ni si panganon ni dang na butul-butul dobe puas rajai lima anggu artina sebenarnya kalau didok na dua arong dobe manukum mesti songonon saya jolo ni nang gua saya ni nungin na ya aro nang ya aro nungin na songod diro ni nang songod diro ni nungin na terbiasa on di nalawamu na yung marspanganom kan saya jolo ni nang gua saya ni nungin jolo marspanganom maita asa marsisukunan terima tujuan di padohani. Jadi ang arti di nang palan palap-palan nung ba pemanat jolo taduru nang palap-palan nung jolo taukur jolo manat tidak terima dong kan pemanat jolo marsi-usibam majo yut dong jolo manak majo jai hiraima artina. Jadi arong dobe manukum mesti songonon. Arong suku-suku nidongan. Tadi kok di pamani halak Batak. Ijuk di para-para hotang di perlebihan inna. Di dia do perlebihan. Launak tujabu rumah Bataki. Setanggani rumah Batakon. Ditorong na umma. Ditorong ni tanggaon. Nang saat dobe tulanteni jabun. Ima perlebihan. Di sini tempat ni bolu manipan hotang. Bahasa bui ijuk di para-para. Abe bahaya udah mau terbakar bawa musik kotor musik kan. Bisa ada hiasan betul-betul. Sebetulnya na cocok kok kotang go di para-para. Bah ijuk bumi toru-toru maning dia beno ni kan. Agak kotor do kalau ijuk. Abe hotang termasuk na yes don. Apalagi agak tahun maingon tapayes gaya bercahaya kan. Jadi maksud ni padoan ni tong di si nang peso beja betita nang peso namora hita ulu hita jol mana bisu hita ro dilului hita ro dipajulu bolo naing mabaik kesimpulan neng adong si hata hiraima artina. Jadi arong dobe manukum mesti songonon. Mesti batu perlingguman di si borok amat tari pataro si liut tua. Hot mahi tari parorok ini. Si sering duri protes jolmon. Bahasa si borok kataan. Song guna si borok ini. Jadi gabi gudang manggati pasai. Mesti itu stab batua perlingguman di dekat mok gabinna. Apa sebetulnya artinya sangat mendalam betul. Naso mardihadia, naso berarti be tetap dilindungi Tuhan, tetap dipelihara Tuhan. Sudah di pas-pas Tuhan tak. Naso margunai be, naso mararti itu artinya sebenarnya. Unang pola tiga be, emisi tabbatua perlingguman di dekat mok. Kalau pola di kena mau sih kena meme, dokter hobi kan, hero. Jadi kon tetap betul nggak kena bisu do putera berjulu, sudah punya makna betul.
Jadi arong dobe manukum mesti songonon. Bitang narung iris obun na somorop. Anak peong iris bor binung torop na. Sisiring duri protes dolmon. Bah, itu be torop ngarong kebin na. Abe artinya sebenarnya tong tang torok ni peparanit. Serbi anaki alai gabi bitang. Wama bitang. Sudi ikumamer tu gijang. Bitang naruris. Ima masuk na anak. Tuma anak. Gabi pemimpin. Gabi reza. Salro. Kon sudi bireng tu anak. Tari do makna. Tuobun na somoropin na. O matuburu. Lasmaro atong bolong dilabungi baburu. Buama labok ni obunokan. Bulong obunon wain terus du sigar du di ketanam-tanaman ikan. Soniru nak kita solmo. Bolong dilabung tabur. Lasmaroha arong ma mangurubi. Arong ma laman pahit. Male gogo rok materi. Pos maroha lamangulak kaulaw. Jadi ido maknana. Tang nagabe maralo tu program di pemerintah bil kayu. Tasabung pede. Amang inang. Horas bang sematak. Salam jumpa. Dia akan datang ya. Horas salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Horas